отцы и чьи-то сыновья, и те, которые не дают нам боеприпасы, будуть в аду. Yes, kaze mwese kuri Waka Waka podcast nk'ibisanzwe rero ndabaha ikaze mu kiganiro Waka Waka update. Ubungubu turakomereza mu Burusiya aho tumaze iminsi tuganira kubiri kuba hagati y'Uburusiya na Yevgeny Prigozhin. Ese ni biki bikomeje? Ese aba bagabo koko ibibazo byabo byarangiye? Ese Prigozhin yababariwe ntabwo ari bukomeze gukurikiranwa? Ese Wagner Group ni biki bigiye gukurikiraho? Ninjoro aba bagabo bose bafashe amagambo baravuga, ari Vladimir Putin yafashe ijambo aravuga, yego na Yevgeny Prigozhin yafashe ijambo aravuga. Yevgeny Prigozhin rero yatangaje iki? Yevgeny Prigozhin yavuze ko icyatumye bakora imyigaragambyo ya gisirikari, ndetse anasubiramo cyane yihanangiriza n'abantu. Aravuga ati imyigaragambyo yabayeho ntabwo ari kudeta, ni imyigaragambyo ya gisirikari, twagiraga ngo ibyifuzo byacu byumvikane n'Abarusiya bose babyumve. Niyo mpamvu twari twateguye ikimeze nka parade y'abasirikare ba Wagner Group tuzenguruka Uburusiya. Ibyo rero nibyo yabashije atangaza ko yagiye agirana ibibazo n'ubuyobozi bw'ingabo z'Abarusiya, atangaza ko ingabo z'Abarusiya zagiye zimugabaho ibitero. Avuga ko yapfushije abasirikari bagera muri 30 mu gitero cya misile kibasiye ikigo cy'abarwanyi ba Wagner Group. Agenda avuga ko rero Abarusiya bakunda Wagner Group kubera ko Wagner Group yagiye igira ubutwari hirya no hino. Avuga ko ariyo mpamvu abantu bagiye bamwakira ku mihanda hose nk'intwari y'Abarusiya. Uyu Yevgeny Prigozhin rero amaze gutangaza ibyo atangaza aho ari hariya muri Belarus, binavugwa ko batangiye no kumwubakira ikigo cy'abasirikari biwe, aho barimo kubaka ikigo cy'abasirikari kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abasirikari ba Wagner 8,000 batarenga. Ubu rero icyo kigo cyatangiye kubakwa aho ngaho muri Belarus, aho Yevgeny Prigozhin yamaze kugera. Rero nyuma yaho haje gukurikiraho ijambo rya Vladimir Putin. Vladimir Putin nawe mu ijambo rye ritari rirerire, ijambo ryari rifite iminota 5-6, Vladimir Putin yatangaje byinshi, ariko nge ku giti cyanjye nari ntegereje kumva nti Wagner Group yababariwe? Ese ibirego yari yashyiriweho byahagaritswe? Ese bagiye gukomeza bidegembye? Ese niki kigiye gukurikiraho ku barwanyi ba Wagner Group? Mu ijambo rero rya Vladimir Putin rero nk'uko twaryumvise, ni ijambo rigaragaza ko Wagner Group kurangira kwayo kwabayeho ninjoro, kubera ko Vladimir Putin yababwiye yuko icyo bakoze ari ubugambanyi ndengakamere. Ababwira yuko bagomba gukurikiranwaho icyaha cyo kugambanira igihugu cyabo. Ababwira yuko ibyo Yevgeny Prigozhin yashatse gukora ari yashatse gutuma mu Burusiya hameneka amaraso y'Abarusiya, yashatse gutuma Abarusiya bicana hagati yabo. Avuga ko rero icyo ngicyo ari icyaha gikomeye cyane adashobora kubabarirwa. Bivugwa ko rero bya birego FSB yari yamushyiriyeho birakomeje, ibirego birakomeje. Rero Yevgeny Prigozhin aho ari hariya muri Belarus ntago wavuga ko byarangiye. Ubu ngubu agiye kuba atekanye nubwo yambukanye n'abarwanyi biwe. Gusa mu ijambo rya Vladimir Putin icyumvikana nuko Yevgeny Prigozhin ari umugambanyi kandi agomba gukomeza agakurikiranwa n'inzego z'ubutabera mu Burusiya. Ahangaha rero yahungiye muri Belarus, ntabwo ari ahantu yavuga ngo afite umutekano, ntabwo ari ahantu yavuga ngo ari safe, ntabwo ari ahantu yavuga ngo nta kintu azaba, kuko Belarus ni nko mu Burusiya. Uyu perezida wa Belarus agizwe na Putin, ni ukuvuga ngo Putin amurekuye uyu munsi ubutegetsi bwiwe bwarangira mu byumweru 2, kubera ko ni umuntu Abanyaburayi ntago bumva ubutegetsi bwiwe, Abanyamerika ntago bumva ubutegetsi bwiwe. Ni ukuvuga ngo bameze batya ku butegetsi bwiwe. Putin amurekuye byaba bimurangiranye. Ahangaha muri Belarus mu by'ukuri ntabwo ari ahantu yavuga ngo agiye gutekana, mu gihe Putin yatangaje ko uyu mugabo ari umugambanyi. Kandi ikindi mumenye ngo icyaha cy'ubugambanyi ni icyaha gikomeye cyane, ni icyaha kigora abantu benshi kubabarira. Nanjye ku giti cyanjye buriya ngewe ushobora kunyiba nkakubabarira, ushobora kuntuka nkakubabarira, ushobora kwangiza ibintu byanjye nkakubabarira, ariko ntushobora kungambanira ngo nzakubabarire. Ni inama ngewe nabagira, umuntu nakugambanira ntuzamuha amahirwe ya kabiri. Uyu Yevgeny Prigozhin yagizwe uwo ari we na Putin. Ibyo yagezeho byose ni Putin. Uyu yatangiye acuruza hot dogs ku muhanda muri
muri St Petersburg, aza guhura na Putin, agenda amuha amasoko amugira uwo ari we uyu munsi rero guhindukira Putin ahanganye n'isi yose cyangwa se ahanganye na NATO, wowe ugahindukira ugashaka kumuteza ibibazo nka biriya, ni ubugambanyi bukomeye cyane. Numva ko Prigozhin agomba kubugiramo ingaruka zikomeye, kuko niba Putin yavuze ko ari ubugambanyi, birakuraho kimwe twatekerezaga, kimwe twibazaga tuvuga tuti ibi bintu bishobora kuba birimo agakino ka Putin na Yevgeny Prigozhin, bashobora kuba babiziranyeho kuko ari abantu bari close cyane. Ijambo rya Putin niba mwarikurikiye, Yevgeny Prigozhin ni umugambanyi, yagambaniye Uburusiya kandi yabikoze mu gihe kibi. Putin yaravuze ngo ni nko gufata icyuma ukagitera, nko gutera umuntu icyuma mu mugongo, ukamuturika inyuma atakureba ukamutera icyuma mu mugongo. Mwibaze rero ibigiye gukurikiraho kuri Yevgeny Prigozhin. Ku barwanyi ba Wagner rero, Vladimir Putin ho yabanje arabashimira kubera ko Yevgeny Prigozhin muri gahunda ziwe harimo abasirikari batamwemereye kuba yabikomeza. Ibyo yari arimo gukora, harimo abasirikari ba Wagner bamubwiye bati ibi bintu uri kudukoresha ni amakosa, ibi bintu uri kudukoresha bigiye gutuma hameneka amaraso y'Abarusiya mu Burusiya, bishwe n'Abarusiya. Ibi bintu rero ntabwo turi bukomezanye nawe. Ibyo ni nabyo byatumye Yevgeny Prigozhin abona ko ibye bitari bukomeze, ahagarika gahunda yari afite yo gukomeza imyigaragambyo. Abo basirikare rero Vladimir Putin yabashimiye, anabasaba ko bagenda bagasayininga amakontrakt yabo mashyashya na Minisiteri y'Ingabo. Abatabishoboye, abatabishaka, abashaka kwitwa abagambanyi, abashaka gukomezanya na Yevgeny Prigozhin, Belarus. Niko ijambo rya Putin ryavugaga ku munsi w'ejo. Vladimir Putin kandi yavuze ko ibirego byashyiriweho Yevgeny Prigozhin na FSB bigomba gukomeza bigakurikirana. Mbese muri make nababwira ko irangira rya Wagner Group ryabayeho mu ijoro ryashize. Ubu nababwira ko mu minsi iri imbere nta Wagner tuzongera kumva. Bariya abantu bagiye gushyirwa mu yindi mitwe, kuko Putin nabyo yabibabwiye. Kuko ikindi kintu mugomba kumenya, ntabwo mu Burusiya hari Wagner gusa nk'umutwe wa gisirikare wigenga. Hari abaherwe, oligarch b'Abarusiya bafite amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari. Hari abafite amayinite yabo rero ya gisirikare yose ari muri operation muri Ukraine. Hari abafite amayuniti y'abakoresha amadrone, ari itsinda rya gisirikare ryigenga ry'umukire runaka. Hariya niko bimeze. Umuherwe yashinga igisirikare cyiwe, akagura ibikoresho, agatangira gukora ubucancuro hirya no hino ku isi. Rero ntabwo hari Wagner gusa, hari n'indi mitwe. Rero Putin yabasabye ko bajoininga iyo mitwe yemewe mu Burusiya. Iyo mitwe yasayininze amasezerano na Minisiteri y'Ingabo. Iyo ngiyo niyo yabasabye ko bajoininga. Rero ntabatindiye nababwira ko dutegereje ijambo rya Lukashenko, perezida wa Belarus. Dutegereje ibyo perezida wa Belarus ari buze gutangaza, twumve niba Yevgeny Prigozhin agiye gukomeza kubaho neza hariya muri Belarus, aho batangiye kumwubakira ikigo cy'abasirikari biwe nk'uko nabibabwiye gishobora kwakira abasirikari 8,000. Ubu ngubu rero dutegereje kukumva ngo ni iki Lukashenko ateganyiriza Yevgeny Prigozhin. Nyuma yaho ngaho rero urumva ibintu byinshi byagiye bimenyekana. Impamvu zateye Yevgeny Prigozhin kuba yakora ibyo yakoze nuko we yanze gusayininga amasezerano na Minisiteri y'Ingabo, kubera ko yavugaga ko Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya iri hasi, itazi ubuyobozi bw'igisirikare kumurusha. Avuga ko naramuka sayininze nabo bizagenda bimukerereza mu byemezo bye bya gisirikare, cyangwa se bigakerereza n'insinzi za Wagner Group ku rugamba. Rero akaba yaravuze ati iyi myigaragambyo twakoze ntabwo yari kudeta, twebwe twashakaga ko ibyo byose byumvikana, bakatureka tugakomeza tukigenga, byanaba byiza ahubwo twebwe tukayobora Minisiteri y'Ingabo tukayibwira uko ibintu bigomba gukorwa. Ibyo rero byafashwe nko gushyira inyungu ziwe ku giti cye imbere, gushyira inyungu ze ku giti cye imbere, akibagirwa inyungu z'Abarusiya muri rusange.
ari nabyo byagiye bivugwa na Kadyrov uyobora abaceceni, ari byo byagiye bivugwa n'abasirikare bitandukanyije na Wagner. Baramubwiye bati ibintu uri gukora ntabwo ari bya bindi twari dusanzwe dukora, urimo urashyira inyungu zawe imbere, ntabwo tukirimo kureba inyungu z'Uburusiya nk'Abarusiya. Akaba yagaragaye nk'umuntu ufite ego nyuma yo kubona intsinzi yo muri Bakhmut. Arumva ko noneho ibintu byose yabirangije, ubu ngubu noneho ashobora no kuba na minisitiri w'ingabo. Ibyo rero ntago Putin yamukundira kubikora. Yashatse kumukoresha ikosa azana iriya myigaragambyo nk'uko twabirebye mu kiganiro cy'ubushize. Tekereza namwe gufata abasirikari 25,000 ugashaka ko bazenguruka igihugu ku ngufu. Kandi ikindi mugomba kumenya nuko iyi mitwe yose nubwo mu Burusiya babaherwe b'Abarusiya bafite imitwe y'abacanshuro, ariko mu Burusiya ntiyemewe. Mu itegeko nshinga ry'Abarusiya buriya ntabwo umutwe wigenga wa gisirikari wemewe. Iriya mitwe yose yo paretingira hanze y'Uburusiya. Mu Burusiya ntabwo byemewe, ntabwo biri mu itegeko nshinga ryabo. Niyo mpamvu mbabwira ngo Putin ni umuntu w'intwari ureba kure, kubera ko bacyambuka yaza kuba ari umuperezida upanika nk'uko twabivuze ejo, yari guhita atangira kubarasira ku mupaka wa Ukraine. Ubu ngubu ibintu byari kuba bigeze ahandi hantu umuntu atamenya ko avuga muri aka kanya. Ariko yarabaretse ati muze bana bato, mureke abana bato bansange. Yabwiye abasirikari bati mubihorere baze, mureke abana bato bansange. Baramusanga, baraza bagera hafi ya Moscow. Aho niho Lukashenko yaje ahamagara Yevgeny Prigozhin na bamwe mu basirikari ba Wagner, babwira Yevgeny Prigozhin, arambwira ati gasopo ahangaha ni rengarenga ya nyuma. Yemera gusubira inyuma kubera ko hari abasirikari be bari barimo kumucalenjinga bamubwira ko ibyo bintu atari byo. Hagakubitiraho na Lukashenko wamwemereye ubuhungiro, kubera ko nanone ejo narabyibaza nkavuga ati niba Prigozhin yababariwe kubera ikajya Belarus, kuki ataguma mu birindiro bye muri Ukraine cyangwa se mu Burusiya aho Wagner Group isanzwe ifite ibirindiro? Kuki ajya Belarus mu buhungiro? Ni mu rwego rwo kumwizeza ati ngwino tugukorera umutekano hano muri Belarus. Nawe akavuga ati noneho ndaza nzane n'abasirikari banjye. Ubu ngubu rero niko ibintu bimeze. Ubu dutegereje kumenya ngo Lukashenko araza kubivugaho iki, nabyo turaza kugaruka tubiganiraho hano kuri iyi podcast. Hanyuma hari abakunzi ba Waka Waka podcast dukomeje kuganira muri comment. Harimo abanshinja kuba mfite fanatisme ku Burusiya. Nagira ngo mbisubiremo muri aka kanya, ntabwo mfite fanatisme, ahubwo mbabwira amakuru ya nyayo. Kubera ko muri iyi ntambara ya Ukraine, ikintu cya mbere, victim wa mbere muri iyi ntambara ya Ukraine ni amakuru. Abantu bari kurwanya Uburusiya ni NATO, ni Western n'Abanyamerika. Abo ngabo nibo bafite media ikomeye. Ibyo twumva hano hanze ku mateleviziyo hano hanze nibyo bashaka ko twumva. Ntabwo uzigera wumva hari ikintu kizima bavuga kuri Putin, nta kintu kizima uzigera wumva bavuga ku ngabo z'Uburusiya, nta kintu kizima uzigera wumva zakoze, nta ntsinzi uzigera wumva zagezeho. Nizinayigeraho bazakubwira ukuntu iyo ntsinzi ari iya fake rwose, nta kintu ivuze mu rugamba. Rero kuri iyi podcast nzajya nza mbabwiza ukuri. Ninkubwira ngo Uburusiya burakomeye, ntabwo ari fanatisme. Uburusiya ni igihugu gikomeye, gifite ubushobozi bwo kurasa aho gishaka hose muri Amerika. Umunyamerika ntagire n'icyo na kimwe abikoraho. Nimbikubwira gutyo ntabwo ari fanatisme. Ikindi kandi Abanyamerika bafite amateka ashaririye hirya no hino, bo nabo ba Western babakurikira inyuma. Bafite amateka mabi muri Afrika, bafite amateka mabi muri Aziya, bafite amateka mabi muri Amerika y'Amajyepfo. Ni iki cyiza ushaka ko tuvuga? Mumbwire namwe, ni iki cyiza mushaka ko tuvuga muri ibi bintu? Kubera ko ibintu byose barabisiga, bakabisigiriza ibyabo bikaba byiza, ibyacu bikaba bibi, uriya akaba mubi. Uri kubyumva? Ni iki cyiza mwumva bari abantu babavugaho?
njyewe nzajya nza hano mbabwira amakuru y'ukuri uko bimeze. Niba nkubwiye ngo ku rugamba nuko byagenze, nzaba nabicukumbuye nabirebye ariko bimeze. Ariko ntibyanambuza nanjye kuba nagira fanatisme ku Murusiya. Ntago nanjye ndi umuntu, kandi ndi umuntu ukurikirana amateka, ndi umuntu ureba hirya no hino nkareba Uburusiya bwakoze iki mu mateka y'isi, Abanyamerika bakoze iki mu mateka y'isi, Abanyaburayi bakoze iki mu mateka y'isi. Aho niho fanatisme ituruka. Kubavuga ko Putin muri iyi ntambara ya Ukraine ari mu makosa, tuzakora ikiganiro hano dusobanura inkomoko y'iyi ntambara, dusobanura inkomoko y'aya makimbirane ari hagati ya NATO n'Abarusiya. Hanyuma numara kubyumva, nitumara kubihana ibitekerezo nge namwe, uzanjajinge uvuga uti ngewe mfite fanatisme, kubera ko ngewe icyo nibuka cyane ni amateka ashaririye, ni ibibi byakozwe. Ibyo nibuka cyane ni ukwicwa kwa Lumumba, nibuka Gaddafi, nibuka Saddam Hussein, nibuka Nicaragua, nibuka ahantu henshi, nibuka apartheid South Africa, nukubyumva, nibuka intambara zo muri za Angola, nibuka intambara yo muri Vietnam. Ibyo byose nibyo bituma umutima wanjye ushobora gufata uruhande ukavuga uti nge ndahangaha. Ndagushimira cyane ko dukomeza kubiganiraho. Ndaza kwishima no kubona indi comment yawe nyuma y'ibi ngibi, kubera ko ibi bintu ntabwo nge ndi umunyamakuru. Nuguhura tukaganira, tugahana ibitekerezo, nkakubwira uko ubyumva, nawe ukambwira uko mbyumva, tukabiganiraho, tukamenya uburyo iyi si irimo kutujyanamo, tukamenya n'uburyo tuyitwaramo. Nta kindi. Ndabashimiye rero, dutegereje ijambo rya Lukashenko mu masaha make ari imbere. Mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni Waka Waka Podcast, naho mukanya.